Kua whakarewa hia te kōti whakawā taiohi tuatahi o Rotorua I runga I te marae o Taharangi. Kaia Hinarangi Goodman ngā whakamārama mo taua kōti tuatahi kia tū ki waho I te kōti ārohe. He kōti whakawā I te hunga rangatahi e raru hi ana. Me ona tikanga whakahaere, he rereke atu I era o te kōti Pākehā. Tērā te whakapono a kene pea, mā tēnei e tae ai te huri I te tai, e kāhaki nei I a tātou tamariki mokopuna ki ngā whare mauhere o te motu. Katahi no te kaupapa pēni, kia whakamāmahia te ture, kia wāte ai ngā pakeke o ngā tamari ki e raruraruana, e pāngena te raruraru kia uru mai ki roti ngā whakahaere. For some, they've been through the process before and it becomes meaningless. Here's something different and it's worth a try, and they know that we can engage whānau through this process. E tū ai he taiohi ki roto o tēnei kōti, me whakaaia ki ngā ture nāna I takahi. There's whakamā teach to coming here. They're going to be confronted with kaumātua and queer, a judge and others. They're going to have more reports done on them. They're going to be more exposed, and so is their whānau. Just feel more comfortable in a Māori court than in the Pākehā. We feel everything's more, closed. I te rā nei, ka rongohia ai ngā kehi tuatahi ki mua ki te kaiwhakawā pedwa. I tēnei wā, toko whitu aua kehi. He huarahi whakamua mō tātou te iwi Māori. The real challenge for this sort of initiative is more than a change of venue and an adjusted process. We need good community-based programs, marae-based programs, by Māori for Māori. A hakua ko ngai Māori rangatahi te nuinga ka whakawāhia ki konei, e tuwhera noa na tēnei kōti ki te katoa. Ko Hinarangi Goodman, mō te kare.